بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدين الإسلامي 3 مراتب 3 درجات. Bismillahirrahmanirrahim. İslam dini 3 tepkiçten ya olsa 3 darajadan turat. الإسلام المرتبة الأولى الإسلام. Birinci martabası, birinci darajası bu İslam. الثانية الإيمان. İkinci bu iman. الثالثة الإحسان. Üçüncüsü bu ihsan. إذن الدين الإسلامي مراتب 3. Demek İslam dini bu 3 martabadan turat. أركان الإسلام 5. İslam'ın 5 türkü var. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Birincisi bu Allah'tan başka sığınığa tatlıklı zat çok deyip göğlük veriyor. Cana Muhammed anın kulu cana elçisi deyip göğlük veriyor. إقام الصلاة. İkincisi namazda turguzu. إيتاء الزكاة. Üçüncü zekat veriyor. صوم رمضان. Dördüncüsü Ramazan ayında roza karma. حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. Beşinci kimde egerde mümkünçülüğü bolgan bolsa Allah Teala'nın düğüne acılıkka varır. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ La ilahe illallah. Allah'tan başka sığınığa tatlıklı zat çok degen köylüktün manisi ne? لا إله إلا الله بناء مثل هذا البناء يقوم على عمودين على ركنين. La ilahe illallah bul degen şunday bir imarat saktı, bir kurulgan bir üy saktı. Şunday misalı üy anan iki türkükten negizdelgen bir üy saktı. الركن الأول أن نكفر بجميع ما يعبد من دون الله. Emi uşul iki türküktün birincisi Allah'tan başka kim ibadet kılsa oşunun bağrından baş tartı. الركن الثاني نثبت العبادة لله وحده لا شريك له. İkinci türkügü ibadetin bağrın жалгыз Allah'a tasdıktı. لا معبود بحق إلا الله يعني لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله وكل ما عبد من دون الله عبادته باطلة. La ilahe degen Allah'tan başka kimnin bağrına sığınışpasın oşunun bağırtın жалган anın bağırtın jokko çıgarı jana illallah Allah'tan başka жалгыз Allah'a ile sığınam degen dep tasdıktı. وكما نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. Oşonda biz kandayla biz la ilahe illallah'ta köylük bergen bolsak, oşonda biz Muhammed Rasulullah dep Muhammed Allah'ın kulu aga sıyınbayбыз, бирок oşonda al Allah'ın elçisi anı жалганга чыгарбайбыз dep köylük берүү. لابد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge emneni buyruk kılgan bolsa oşonun bağrına biz baş ийишибиз керек болот. ونصدق عليه الصلاة والسلام. Jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge emneni kavарласа oşonun bağrын tasдыктайбыз. وأن نبتعد غاية البعد عن كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. Jana emneni bizge tıygan bolsa, emneden kaytargan bolsa oşonun bağrısından biz alыс bolobуз, sak bolobуз. ونتبع ولا نبتدع في دين الله. Jana anın arttan erçiybiz. Jana Allah'ın dininde biz dinge bir nerse жаңылыктарды киргизбейбиz. لا نأتي بعبادة إلا بعبادة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge kандай ibadatты көрсөткөн болсо, andan başkaça hiç bir ibadat kılbayбыз.